Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi ulayaro shibun yaka jingpen kala yaki lai tili ki ain ro Criminal Justice Bill daka yeng dorbar tau an bat golo ong bakini ki ain ro kila penkut no yaki ain ki badandu ki por ka jingsha sensyar haki pareng. Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi ulaya kendu ya ulampang ka dorbar Lok Sabha berla hapok yeng dorbar tau an hadian bala pensangya no klembu por yaka dorbar Lok Sabha. Ujat kenyang jengpang na kenyang Omicron jongka klam corona ula syapia kum kenyang ubahap bandaya kni benya bah daka World Health Organization nakadaw ba ulala ban pur stat bah menta. Haka Union Territory jongka Jammu bat Kashmir ka jingya brio haka jing tambuat kensan jongki le no henden kasni kala kiu syaki saungut hadian ba uwei usipai ula klat no nakadaw jongki jing men saujur jongu. Menteri Sarkar Padang Badai Pej Yakatanat Youth Affairs, Sport but Information and Broadcasting wa Anurag Singh Thakur unsa plia perda yaka Khelo India Youth Games anong ba Chennai hajalla Tamil Nadu menta kasngi.